Poštovani gledalci, pratite TV Informator za petak 10. februar. Danas u Kraljevu potpisan protokol o saradnji gradova i opština sliva Zapadne Morave i sliva Kolubare, koji predviđa saradnju ovih lokalnih samouprava u upravljanju rizicima i brzom delovanju u vanrednim situacijama. 25 gradova i opština potpisalo je protokol o saradnji sa zajedničkim ciljem da smanje rizik i obezbede brz odgovor i oporavak nakon elementarnih nepogoda i drugih opasnosti. Svečanom potpisivanju su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, poljoprivrede i zaštite životne sredine, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, predstavnici drugih relevantnih državnih, regionalnih ustanova i institucija. Mi smo kao ministarstvo prepoznali inicijativu koja je došla iz Gradske uprave grada Kraljeva i odseka za civilnu zaštitu o neophodnosti boljeg povezivanja lokalnih samouprava duž slivova reka, omogućili da se zajedno sa drugim državnim organima uključe što veći broj lokalnih samouprava, da to bude uneseno u zakonski okvir i sada smo praktično na polju kako racionalizacije i optimizacije lokalnih usluga i kadrova u lokalu nastavili to da unapređujemo kroz zajedničku saradnju po pitanjima neophodnim za bolji poslovni ambijent, bolji životni ambijent u svim jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u slivovima ova dveju reka. I dalje stojimo na raspolaganju da zajedno sa svim drugim službama, vladom i naravno jedinicama lokalne samouprave i njihovim lokalnim kapacitetima da pomognemo da se ova inicijativa proširi na celu teritoriju zemlje, a da građani i privreda osete zaista koristi i da se smanjenjem rizika obezbedi ravnomeran razvoj. Ovo je jedinstven slučaj da se jedinice lokalne samouprave udružuju na ovaj način. Poprave iz 2014. i 2016. godine su zaista bile nauk za sve nas i da bismo se bavili prevencijom, a ne samo lečenjem posljedica, svakako je bitno da radimo zajedno na svim nivoima, od jedinice lokalne samouprave do nacionalnog nivoa. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine svim svojim kapacitetima će održati da nam stanje na rekama, u slivovima reka bude bolje nego što je do sada bilo, da smanjimo rizike od poplava, stojimo na raspolaganju i što se tiče uprave za šume i uprave za vode, Srbija voda i svih onih činilaca koji su u ingerenciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Marko Blagović, još s dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, istakao je značaj potpisivanja ovog protokola. Potpisivanje ovog protokola je zaista velika stvar. Velika stvar iz prostog razloga što mi sada na jednom mjestu imamo 25 lokalnih samouprava iz dva sliva koji su postigli sporazum o tome na koji način će sarađivati na prevenciji i na zaštiti, na upravljanju vanrednih situacija, na reagovanju u situacijama kao što je bilo ono iz maja 2014. godine i sličnim situacijama kada su pitanje poplave ili druge elementarne nepogode. I to je apsolutno neophodno. Ujedno kraj jednog vrlo kompleksnog procesa dogovora o tome na koji način i na kojim principima ta saradnja treba da bude uspostavljena. I makoliko taj posao bio dug i makoliko je dugo trajao, i bez obzira na to što je došao kraj jednom drugom procesu, s jedne strane, s druge strane to je početak još većeg posla koji stoji pred nama kada je u pitanju realizacija aktivnosti i principa na kojima se ovaj protokol temelji. Lokalne samouprave svojim današnjim stavljanjem potpisa na ovaj sporazum dokazuju da su svesne i rizika kojim su izložene, kao i obaveza i svega onoga što moraju da urade da bi bila unapređena i bezbednost građana i njihovih života i njihove imovine. Inicijative za potpisivanje protokola o saradnji podržale su i skupštine gradova i opština iz ova dva sliva, što je potvrda značaja saradnje lokalnih administracija u ovoj oblasti.